السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንግዲህ ዛሬ ሁሌም እንግዲህ ጁምዓ ቤታችን ባዶ እንዳይሆን ትልቅ ነገር የጀመሩልን የሰፋ ቤተሰቦች አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው። በእነሱ ብቻ አያበቃም ብለው ያለፉትም እንግዲህ አራተኛ ጊዜ ነው ዛሬ ቀደም ሲል ራሳቸው በቤተሰባቸው ስም አድርገው ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ሰው ደግሞ እንደገና ጠይቀው በቀጣይ ደግሞ ዱባይ ለሚገኝ ወንድማችን ደግሞ እንደዛው ዱዓ ይደረግለት ሰደቃ ብለው ደግሞ አልከው ነበር። እቺኛውም ሳምንት አታልፈንም ብለው እንግዲህ ኢልሃም ጀማል በአባቷ እንግዲህ በጀማል ስም ለሱ ሰደቃ አድርጉልን ብላ ዱዓ አድርጉለት ብላ እንግዲህ ዛሬ አድርጋልናለችና አላህ ኸይር ጀዛዋን ይክፈላትና በዱዓ እንጀምራለን። ቢስሚላህ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الله يعافيك الله يعافيك يا الله الله يعافيك أبو بسم الله الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك يا رب يا الله يا رب يا الله أبو مستعجل بله جنة الفردوس جاهدوا أبو بسم الله النبي بسم الله الرحمن الرحيم نجبوا الله شوف الدماء وجه دعاءك يا رب يا الله الله يعافيك الله يعافيك أبو بسم الله الله يعافيك يا ربي يا أمامك الله يعافيك الله يعافيك يا ربي الله يا ربي الله الله يعافيك يا ربي الله جنة يجيبوا بوتابي أبو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن جنة الفردوس يجيبوا يا ربي الله أبو بسم الله جم إمامك ناتوك أبادوك الله جم الله يشفعك يا ربي يا الله الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل صلى الله عليه وسلم. آمين 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 እንግዲህ ሶስት ይሁንና አባቷ ታመዋል። ሙፍቲያችንም አላህ እንግዲህ አፍያ ያድርጋቸው። ለእኛ ለቤታችንም ትልቅ ለሀገርም ትልቅ አባት ናቸውና ሻሂድ ሙፍቲ እንግዲህ ሆስፒታል ታመው ነው ያሉትና ሁሉም በያሉበት ሁሉም ሰው ዱዓ እንዲያደርግላቸው እዚች እህታችን ደግሞ ትልቅ በዛሬ በኸይር ቀን ነው ዛሬ ለአባቷ ዱዓ የምታስደርገው ለእሷም ለአባቷም ለጀማልም ዱዓ እንድታደርጉላቸው صلى الله عليه وسلم. يا الله أرجوك يا الله أرجوك تقوى الله يستاجر آمين يا الله أنت راس الخال آمين يا الله أنا اللي وراك بس وأنت وكلنا آمين آمين اللهم صل ጀዛኩሙላህ ኸይር። እንግዲህ ያላችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ዛሬ ለሙፍቲያችንም ጭምር እንግዲህ ዱዓ አድርጉላቸው አላህ አፍያ እንዲያደርጋቸው ሌሎቹን አሳልፏቸው።